Iya kasalanan ko. Moni batachuan dolay kung sa katangka pangawa kapag sa trepot. Kay poni ko narasa ko ang Pohnpei sa karawala kapag sa nanggankan. Wang kasabal maanakan nananak ng kanyikan. Ay chumalwa choror o sa kamatrekap na ang Pohnpei. Karyakap na speaker. So kapag nabalap ko ito karas na pwedeng mamuso, siya ko government, update chumalwa o chunway karas. Yes, sa kamatrekap ng ranwatch. Ohpis Christmas pahret da kapar kasamwohdo Christmas Meleilei Keimwsekalahn program Ohpis Save the Week. The State Department of Public Safety, the Kolokol Meleilei o Onepek and Wehi, ang kaimwsak ang Public Safety Week and Pahr ng Christmas pahret, the kapar kasamwohdo Christmas ni November 1 na Mario Krisisino, mwohn sa Kepina, o doadoahk and pahret, ketihtihki ni patohwen, plan today for a safer tomorrow, community preparedness. Kapar chapter in Spanish War Park, na Pahr mga kolonya China friendship chin. Pahr tataleni of Kepina, wasana chugan Christmas yu ko na batari. Duwan masansa sa Director Department of Public Safety, Pahr Call. Make we slow and bad na kantawaj, Pahr ang kawang Public Safety Week. Sami akong pokata o kapabese oaralap kay. Magtatama ko sa kasapegay, ang radyo subukan, o sa balikan o bilang chunway cars. Pahret sa malaro, rabechuan side, anti-bullying. Parang murisano road po kata cyber security. Pahret road kabese, oaralap Meleilei disaster preparedness. Takaw na po bilanabi ng songkawan da karwaro. Director Pahr mapukon kong nabiyang o awan sa manray pukaj, uyas sa Wehi pukon. Kepina ang Pohnpei the Honorable Wehi Auditor, Pahr nga sa karatang nasansalyan, o kapangkalangan ng karas na sa ospene, o chumatatatok pahret, Meleilei ang karas sa kakach na Pahr, wasawat na salada ko na bato. Kapag choror ang Director Department of Public Safety o chuntatakaras mapetro ng kantawaj. Pwede ay wanaraj matatok, may sa programaj, akapuita, paksiluto wagpawat, o pinwipagos lalata parwaj. Epipetro ang dolaw yung sa Wehi Pohnpei kapar, ang sombeyan Pohnpei the federal kan, yung sombeyan US kan, o karusya, pwede ay bilyang Pahr tatawaj. Public Safety Week, uyay ewan sawan doon sa kawawi, tatok na chunmetri, o pwedang tatok may railakan magpunapawali o Kolokol Meleilei ng Pohnpei, Pahr ang kaparatan ng ewelta. Award certificate, Kasaksang pwedang, Pahr daw pwedang kamatong silo, may police officer kan Pahr ang yan ang arrangement program, and health and wellness competition, ang nag-open with kesempwal. O pwedang kamatong bukat yung mabagsangsan. Ang kamatong ang basketball, makasilo yung team patrol o rebel section. Makaryaw yung team detective o travel section. O nagayong yung sa community youth organization, may Pahr right officer kan ng kamatong bukat. Ang kamatong ang pari po, makasilo yung Colonial Town Police, makaryaw yung detective o travel section team, o nagayong yung next district police. Ang kamatong ang obstacle course, may ako yung gantonas, makasilo yung next district police, makaryaw yung detective o travel section, o nagayong yung Colonial Town Police. Lagay magkatch, firefighter life-saving award
Bachelororio, Bachelor Firefighter 1, Mr. Allen Moss Tamarlan. O may Bachelor Kaugatatugan Christmas Moran Countdown, Tawa Sang Chon Totian o Katarkan, Jamie Amaki, First Lady and Wayne Pohnpei, Estelle Chi Oliver, Ambassador in Australia on Emerson, Cho Cowley, o Ambassador in US on Emerson, Jennifer Johnson, Yamapi Achma Sarita. Kung nasani oaralap Keimwsekalahn Public Safety Week watch na live video mebacho na PCCH YouTube channel. Kung follow the State Department of Public Safety Facebook page, kung yung mga audepen programa kan and never run Public Safety Week and Pahr. Yung short of sa material ng rahn kung kupor kalangan, pinusangan mwohn, uchungadaw ko sa wirong watch, subscribe ang PCCH YouTube channel, follow PCCH Facebook page, Onepek ang PCCH AM radio, Kepina sa tuwaw, FM radio wala sa 1.0, Ohpis TC, Cable TV channel ni sa Riau, pagkong yung kakmangin na betchuan, Ro papakan na betcho damoran match. Kalangan o kasadenya. Sa